whaatalo whātou hai e le pa ia malmamalu si tātou watino au nā le atua mo lātou whalitua e le ngata fo i lea ia o tina o ta mā tutua i malolo si tātou watino o lo whapeo na mōne ria vanoa tātou te mafuta te ria fiafi ia a whai o lea ua e maua ma tātou prokalame ia a me te le tango i share tātou prokalame a vea fo o se whaamanuianga e le tino keriso i ala le i le whaatangaina ia o le nei whaasoa i lunga o lau timeline o se talitonunga o le a vea fo i le upo le atua o se whaamanuianga ia te o le nei a fiafi a o tātou tatanoa i lana upo e tupur whaatuatua le taulongolongo o le taulongolongo le ia fiongo pa ia le atua ia vea le upo le ola upo mai lana fionga faile ma whaamalo si au lau sāvalinga ma lau sāvalinga whaaleanganga a tātou ifo matalo. Le tuola mātou tamā ia vi ia la ua fio re rea fiafi wa mātou o mai, mātou te sauni e whaalongolongo i lau upu, whaasoa ia ua fio pa ia te talo i le mana o la ua fio. Aluma le mana lau upu le neia fiafi fesoso ni mai so umai mai, e whaamatalaina ua fionga, whaamalamalama, ia ma whaamanino fo i tamā, ona ua whano tangata o le lea i o se malamalama, a vele upo le atala noa i le neia fiafita ma o se tātu pufou e whaamalo si ai le lātou sāvalinga whaaleanganga i ne ia mawhaiuna maua se ai mo le lātou sāvalinga mo oelo mātou atua. Tu mau atu le vi inga ia te oelo mātou wa li imlo mātou whaola neima se o i le whaavau lava. Amene ma amene. Ia, whai wa e maua mara tātou prokalame, ia, share tātou prokalame, ia, ma vea o e mwhaamanuianga le neia fiafi, au tātou wanga i sa olo i le upo le atua. Amen, hallelujah. Ole, a fiafile nei, au te fiatala noa i ngā luenga, o lo o tā ua i tutono la fionga pa ia le atua. Ia, e tele ngā ruenga o lo tā ua i le fionga pa ia le atua, o le ātau mawhai le neia fiafi. Ia, au mai nisi o vaenga e mawhai o na tātou tatanoa ai ma a vea ma whaamalosi au ma lau sāvalinga. O le a fionga pa ia le atua, whamai na te avatua le mālolonga ia te ilatou o e ngā lurue. Le rest for those who are in labor. Ele te e malolo, e te malolo mai au ngā luenga. O ala ngā luenga la e tala noa i le tuspaia. O na i te tono le tuspaia. E iai ngā luenga o le whaatuatua, e iai ngā luenga o le tūlafono, e iai ngā luenga le lei, e iai ngā luenga le anga, e iai ngā luenga e oti ai. La e tā ua i tutono le fionga pa ia le atua. A o ia ngā luenga, e tā uolo tātou malamalama ai o tātou o tangata au auna i le atua. Ai mai se fo i lau sāvalinga ma lau sāvalinga, awane i in vain lau sāvalinga po lau tāmuenga. Ai ao ona e ta moe e tusa matu la fono fo mai le upu o le tuspa ia e le whaapaleina le tangata e ta moe au noa malea matu la fono. So se isi e ta moe, ta tauna ta moe tusa matu la fono, o na whaapaleina lea, e leo kala ngoa ku la fonga fu le Old Testament. O lai tala noa peo ta alonga, a e alu le ta alonga, e ta tau ona e ta alo e tusa matu la fono, fatu a e malo lea. E whaape nā fo i la lau ngalue, a e ngalue, ta tau ona e ngalue tusa ma le whaasino ala, ma le whaasino ngare ale fionga ia lea tua. Ai o le tasi leo vaenga, o te iloa o lo whaapeo na a whaina ai ia le toa tele o tangata ngā lulue whanau fōwina e le o malama i le tūlanga o ngā luenga. O a ngā luenga o le whaatuatua, o a ngā luenga e oti ai. E iai lo tatonunga o le toa tele maise lava ia tangata e mawhau mapulotu, ma tangata religious people, o laif lato te whaatino ina ngā luenga e oti ai. Ai lato te le o ilo, a laif apea lato e o i langi sao, o ye e moso lato tauhi. Ai o le fiafira nei, o le a maua se lao tātou te tala noa ai,
Ia, whaamoe le nganga o le Atua Efesoso ani mai. I le tala noa a Paulo i le tusia Galatia. Whamele tala a Paulo le Galatia 5 foi upo e fitu. Sa o tau fetuli le lei. Po o ai ea ua wha whela vei ia te outou. Ia outou le ana i le upu moni. Whamele tala a Paulo o langa le lei le ka moenga ai fua Galatia. O la sa ngā lulue, o la sa o le whaatino ino o la tō ngā ruenga. Pei tai, wai ai le vaenga ua whaasese ina ai le o vaenga i le upumoni. I luma ato le tusia Galatia 5 e tolu fai upu e tolu. Fai marita la Paulo ya Galatia. Tau te whaapea ea o na vale lea, na a mataina o tau i le anganga, pe whaai uina nei ea o tau i le tino. Na a mata lea mio si mea la vaenga ia, nga a makala ko ngā ruenga i wha le anganga. Ai uma ifor fai ungor kausanga u wha le kingo. Pe wha pe ngā a maka lau walu le loku, o kaso ori le li. Ai pe ngā a makang wha le kingo, ke mingi lau walu le loku. Amen. Hallelujah. Ia e ofo ia taita. Penga a maka e wha le anganga. E lo le si keimi kau o kau wha le king o le whainga. E pi e wha pe nā fo i la. O lai tala no i ngā ruenga. Amene. O la lai wha mai Paulo. Sa a matal tau tamo e ngole lei. Amen. Ai leo ua oi wa wha se ina ia po ua wha whela vei ia te outou. Ia outou le ana i le upumoni. O te whiatal noa la whiawhire nei, o nei, o te manao ia mae alau sa valinga, whaaleanganga. Ai meise lava au ngā ruenga e whaia i le Atua. Ia e alo mamau me ngā ruenga e mamate. Ngā ruenga e te whaia, ai le, o ngā ruenga e oti ai. I te tonu o le tusi lea, amene, nā tato atu mua ai le, au mai mo tatu tanoa fa solo mo tatu tanoa ngā ruenga amene ngā ruenga o te fia tanoa mo le fia nei e fia fa malama ngā ruenga o tula fono fa mai fai upu e Roma tolu fai upu e let's pick up from verse 19 for me ole nei ua tātou i loa o mea uma ua fai mai e le tula fono ua fai mai lava ia Ie ua iai le tūla fono, ina ia punitia ai ngutu uma lava, ma ia nofo sala le lalolangi uma i luma o le Atua. Awa e le ta awa miotonu ina se tangata e to atasi i ona luma i ngā luenga o le tūla fono, awa o le tūla fono i loa le iai le angasala. E whai mai le tuspa ia e le ta awa miotonu ina o i ngā luenga o le tūla fono, e iai ngā luenga o le tūla fono, na o whaonga ina le whaataita inga. I le whenga inga tuwai, sa tausi e tangata le tūla fono na ave e le atua le tūla fono ia Israelu. La tau te tausia, tūla fono e se fulu. Ai whai taula e tono tuspa i e whenga inga tuwai. I think ova i le ono se lau se fulu ma le, I think, ono se lau sumon tupule. Sumon tolu, ya. Tūla fono e se le tono tuspa ia. Ia ma le 10 commandments, le na tu sia mai i tono papa ma. I tua lau le tu la fono, e iai la ngā ruenga na whaatinoina, na e te whaitau wai, e iai ngā ruenga o peo le whaingo le a. O ngā ruenga o tu la fono, i tau sia ino le sāpati, i olo na whaatinonga, olo i fuile la tautu maanga, o le whaatinonga o le whaamamaina o tangata, pe a whaamamaina oe, o na awile oe i o staulanga, o le whaingo o me tutono le whare whita whai, olo iai umalava le whaamatalaina mai, o le o singo o taulanga, o la iai umalava me tutono le tu la fono. Amene. E iai la le vaenga e tausi, o te whaamatalaina i se awala whaingo fie, o ngā luenga o le tūla fono, e peo le tangata fo, peo oe pa e alu nunga le awala. E te alu atu nunga le awala, o lai e le 5 kilomita i le tūlae le sawa e alu e lau ta avali. O laua tau mai i le whaasino ana po le tūla fono lai te waituai, e le mawhai ona e ova i lunga ma le 5, ova i lunga ma le 5 ona sala le oe.
ai se speed se speed camera fo ilele ko langa ovalo inunga ya mo ala ata ya mo ala sala wa fa sala oi ono la ua ea ua le o nga tusa laua ua e solia le tū la fono ua le o nga tusa lau ngā luenga na fai ma le tū la fono peitai o le tū la fono e le ta ua mio tonu ina ai oi o le tū la fono na tau fiofia ai oi ameni o lo faatino ina la le tū la fono e le o ta ua mio tonu ina ai oi ai o le tū la fono na ia tau fia oi na o e peo se papupuni fo ilea o le tū la fono la e mafua ona e tausia tusa la o le teimi le te latu le taavale i ke vai kunga 5 mai le kula o le teimi ana e vai tua i le mūro le anu lau kaavale o le alau mea lai fai o lau ngā duenga lai fai le keiminga e kangoi fa le mūro kaavale o lau e tausia lea le speed limit lau e tausia le tū la fono lai fai atu e mafua ona e tausia e le ona e te alofa i a New Zealand, pe te alofa le palemia o New Zealand, pe te alofa i leo leo, pe te alofa i tangata o whea i lunga le awala, pe te alofa i sisi, no. Na mafua ona e tausia, ona e te alofa i a te oi. Ne i te iwa sala oi. Malesi mea, e te alofa e mafua ona e tausia. Ona foi, ina i te ua foi no le mea, e te fefe i le whaasalanga. E te le o tausia la ono so walofa na e tausia ono lo fefe i le whaasalanga na e tausia fo i le tū la fono ono o oe. O le pui pui ngo oe. It's all about you. E le i tau ua mi o tonu ina la oe, e le ka ua mi o kongu ingai oe. E le ta ua mi o tonu ina i oe i lo tausia pa o mea le na e ta ua o ngā luenga le tū la fono. Amen. O le isi la ngā luenga. Ia o a umala mea lai tā ua tuspa ia, lai te wa aidon tuspa ia, lai tā ua i lo tausia. Whatita inga foi. O le, e se ngol mero ka inga ile nganga mara ka inga tu la fono ia se isi kei me kala ngoa ngā, it's a really nice topic. Tala no ai because so far na ua le atua, e ta ita ia ile nganga o le atua. Amen. Au nia fiafi, se i kau wha mangingo mo le vala na o na e ao ona e loa fo i lele, wa e ala le meta o tu la fono. Amen. O le ngā luenga le ta ua le la tātou tanoi fo i le fiafi le nei, ngā luenga na tu la fono le fa asolo tātou tanoa. O le isi ngā luenga le ta ua tu spa ia, ngā luenga o le fa atua tua. Amen. E tato tu se Iakopo, o lona mata upelua. Amen. O ngā ruenga le tū la fono. Ngā ruenga le whaatua le o tātou iai. Ia ko polo na mta upelua. To a mata ma tātou whaitau whaipusuma le wha. Pick up from verse 14. Wha solo tātou whaitau lalo. Whai mai. O usoi. Se ale au ngā pe a whai mai se tasi ua ia te ia le whaatua. Ai le ia te ia ngā ruenga. E mawhai ea le whaatua o na whaaola ia te ia. A whai ua le ofu se uso po o se tua whawhine, ua le ai fo isana mea e ai i lea aso ma lea aso. A whai atu so outou ia te ilatou, i nā o ia outou ma le manuia, ia mā whana ma ia mā o ona. A ua le fo ai, atu ia te ilatou ni mea e tatau i le tino, se a lo naonga. E whaapea foi le whaatua pe a whai e le iai ngā ruenga e mate lava ia ino ua nā o ia. A e whai mai se tasi, o ia te oe le whaatua, o ia te hau foi ngā ruenga, ia i nā whaali mai ia te hau lo whaatua i au ngā ruenga, o te whaali foi ia te oe lo whaatua i au ngā ruenga. Ua e tali tonu e to atasi lava lea tua, ua le lei lava lea, ua tali tonu fo i te moni malatou te te mu. This is one of the most sarcastic scripture in the Bible. Whamailo tala tuspa i o ngai karikongu e tasi lea tua, e ofo i ke mongi o lai karikongu la lai ke mu ke mongi, ai makua e le popolea.
Whamere whai upe se fulu. Le tangata vale ai, e te le fia I loa ea ua mate lava le whaatua tua, pe a le ai ni ngā luenga, e se le tā ua foi mai, e mate lo whaatua tua, pe a le ai se ngā luenga, which mean, e ta tau o na iai se ngā luenga, e lango ai lo whaatua tua, e o ngā tasi le whaatua tua ma ngā luenga. Faith comes by hearing, but without action. The Bible says, don't be a hearer only, but be a doer of the word. O lo whaia leo le mea na e whaalongo iai. Le mea laua e whaatua iai, e aona e whaia. Faith comes by hearing. E whamaritara tuspa ia, a wara tau o le whaalongo, ai whaalongo ma whai. Ona o le whai o ngā ruenga. Whamailo le whai upe luatasi, e le I ta ua mio tonu ina e alo tātou ta mao apera amo I ngā luenga, ina ua avatu e io I sa ako lona atali I lungo le whata whaitaulanga. E te leilo ea, na ngā lulue whaatasi le whaatuatua ma na ngā luenga, o ngā luenga fo'i ua ato o toa ai le whaatuatua. A tonu le awha apea mai lo seisi, wewa aile iai, a ngai whai e apera amo ngā luenga o le tūla whono. Le ai, e le o se ngā luenga o le tūla whono na whai e apera amo. E alu apera amo e osi le taulanga, e le I whanau mose na mai e le tūla whono. E le iai se tūla whono le teimi lea. E le I whaia se pempa o mose le teimi lea. Actually, e le I whanau mai. I think after 400 years, whako a whanau mose. E le iai la se tūla whono. I le teimi lea. O lea la na whaila ia apera amo foi mai, e le I ta ua mio tonu ina, e alo tātou ta mao apera amo I ngā luenga, o a ngā luenga. O le ngā luenga apera amo, e le o se ngā luenga le tūla whono. O le ngā luenga o le mea na whaatua iai. Amene. Whamaila ia, sa tau nuu ai fo I le tusi, ua whaapea mai, na whaatua apera amo I le atua o na tā ua ai lea ia te ia e whai maami o tonu, sa tā ua foi o ia o le wō a le atua. O le nei, wō tau I loa ua tā ua mi o tonu ina le tangata I ngā luenga, ai le nā o le whaatua. Foi maila ia, e whaapea fo I rā ava le whawhine talitane, e le I ta ua mi o tonu ina e o ia I ngā luenga ina ua talia e ia e na au ina atu, na ia au ese atu ai fo I a te ila ua, I le tasiala. E whaapei o le tino ua oti ia pe a te ale anganga, e whaapea fo I le whaatua ua mate pe a le aini ngā luenga. E toa tele tangata o loo whaalongo ia tātou Bible study, ma tupulo lātou whaatua, ai o lai ma mate whaatua, ona e le o malama I ngā ruenga o le whaatua. Tātou ta noala ne fiafi. Amen. O te whaonga ina, o le whaatua, e o whaatasi lo whaatua I le mea ua e taritonu iai. Amen. O le mea o laua e taritonu, e tupu lo whaatua I le atua ua e taritonu ai, o lo taritonu la, ma lo whaatua, whamari whai upa lua se furunali, le tangata vale ai, e te le fia I loa ea ua mate lava le whaatua pe a le aini ngā ruenga. O le whaatua, whamai la ifa sumari vale nua, whamai, ua e taritonu e to atasi lava le atua, ua le lei lava lea, ua taritonu fo I te moni malatou te mu, kukusa le lei alau karikongunga I lea kua, mar karikongunga ke mongi. Tutusa le lei, la fo e loa ke mongi le atua pei fo ona e loa. Yeah. La I loa fo me la ke mur ki ke mongi. Nangalanga ke loa e ke mio o maili unga. La ke mur ke mongi le atua. Tutusa le lei loa taritonunga. Ai ona la o ngā luenga. O ina loa, e ta wami o tonu ina la oi I, ngā luenga o whaatua e le whaapeo lea, o lau ngā luenga, e o whaatasi ma lu whaatua. O lo whaatua o whaatasi ma ngā luenga. Whaatata inga o no whaonga ina le whaatata inga lea, if you believe the building is on fire, a whai te tali tonu o lae mūle whali. E le ai se tangata e tali tonu o lae mūle whale nofo ai le masanga mea o whaia. You believe the building is on fire, pa o la lave te nofo e le masanga mea o whaia.
Ai a fai e te, you believe the building is on fire. E iei lau ngā luenga e fai. So se tangata lava e tali tonu o lai ua mūle fali. Ea, o le a ka mo e fafo. O lau e ta mo e fafo. Lona lua, you know, se umatangata malato me fai o isi o le a vili le, ia le fui mu. O nisi o le a whapeona wala au le next door. Alu su ef so soani. O nisi o le a haru, koso melfanga au ef so soani e fui le mu. O ngā luenga o mā mea nā, o leisi na vili, o leisi, o uma ngā luenga nā. E tā ua ngā luenga nā, o ngā luenga o le whaatua-tua. Whaatatainga, o lea, o lou whaatua-tua, o lou taili nunga o lai mūle whali. O lau ngā luenga la lau whai, le ke alu e fui le whale. O leisi ka ngaka o le whaakingonga o lo ngā luenga o le whaakua-kua o le fui. O leisi ka ngaka o lo ngā luenga o le whaakua-kua o le wala au next door. Longo ka ngaka next door. O leisi ka ngaka o langa luenga o le alue kau ka ngaka kong hei, oi whafo mara whale. Lewa mūru whale. Ia po leisi ka ngaka, o ka mo e kong si imar kiwi a lako ainga, langa ka ngaka lako kiwi, paonga mea mga o au mai whafo. Po angi mea ka au e kong o le whale, o ngā luenga uma mea na. E le o se ngā luenga se tū la fono, ai ona o le mea lai tari tonu ai, laua mūru whale, lea lau o la u whafo mea ia. So, kau mo mai le aka o le eseesega. A kongo ile o malama kile o kola o whakaka inga ine. Ka ko aku ile. So soani atu le ngang pa ia. Toto atu le tusi lea. O lo whaatua, me mua. O le mea lai te agree ai. Ai a whaia te le whaia. This is so important. O le mea lai te whaatua ai e le whaia. O le angasala. O le mea la ke kari kongo i lo loko ai ke le o whaia. Whamana tu sipa i lang sana. Ko kore kusia loma. Ona o le whaatua, o le mea lai te tali tonu ai, te tau no whaatasi mau ngā luenga. A whaila o lango le toa tele o le au whaanguku lua. O tangata fo i e esele mea tau tala mai ai, esele mea lai whai. Ne lau kiro le piko lani. E esele mea lai tau tala mai ai, esele mea lai whai. E le o ngā tusa lau ngutu ma ngā ruenga. Pe le o ngā tusa le mea lai tali tonu ai, mana ngā ruenga. Amen. I say, you guys all right? Love you guys. Amen. Roma ron ta upas fumat fa. Fa upa lua male. Amen. O i le tala no ai Paulo. Le tala noa Paulo le tu la fono, ma le alofa tu noa, ma fa solo ma yei ngā ruenga. Fa mele tala le apostolo i, le tala noa i mea ai. Lunga fai tau oi, i lunga mai tau super fa, au lalo ilo te mana o te tau tieti oi. Fa mele fai upa lusu ma lua, ma lusu ma tonu. Fa mai ua mau ea lo ta ofi, ia te oi lava ia i lumo le atua. Amu ia le ua le whaasalaina o ia e ia i le mea ua manatu o ia e tatau. Le mea lai ke kari kongu ai, le tala noa lai i mea ai. A whai whaateta inga, a whai ua vatu, pera lua mai se tu lou, ua au mai se alanga o le manu palangi. Le laua mai, le ua mai ia po laua mai ni mea ai. A whai la lua mai mea ai, lua mai uma ola i mea inu o aifu, o hao. Whamelo tala tu spa ia, amu ia hau, pe a whai ele o whaasala inga hau, iso ulangonga i se me kongu runga lau lea, e whaasa ia. Kusa lau ke vai, oka, pulu lea hau i mea ainei. O lo utali tonunga, whamelo whai upulua tonu, a o le ma salo, ua whaasala ina ia, pe a whai e ai, a wā ele o lana tā ofi lea. O mea uma lava ele ala mai i le taofi o le anga sala lea. Fai tau wha peritania. Fai mai, do you have faith? Have it to yourself before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. But he who doubts is condemned if he eats because he does not eat from faith. For whatever is not from faith is sin. A whai e te le tari tonu ile fasi ile lafo. Se i whaonga ile upu fasi puaa o maasangi roka ngu ia. A whai e te le tari tonu o le fasi puaa e pa ia.
Lai ke le o kaliko, ele o ngā tasi mo lou loto, au ala te aia. Ona a whai e fosi alau aia ke le o kaliko nguai, o le anga sala. Ai a whai e ke wha aifasi pua a oka. Amene. O lai pa ia. Ona whamarikala paulo mea umo pa ia. Ele o a whaina lau tangata lilo. O lai ke a kuia o ia. Pa ia. Na tango le tau mawha i le wha atuatua. Amene. O nā lai tā ua o nai e ke le o anga sala. Ona whai marita la tuspa ia I lalo I fo. Whai mai, but he who doubts is condemned if he eats. Lona winga, it's the matter of the heart. O le filifilinga lo loto. Faith comes from the heart. Whai marita la tuspa ia le whaata oto, whatever a man think in his heart, so is he. O le a lava le manatu o le tangata ia te ia, o ia lava le nā. A e manatu e te mai le fasipua. E mo ki ngoa ke mai la ngol ngai ke mangaku iai. O e lava ngā ka mongi fo ngā. Amen. Amen. So e fili la e lo roto. Amen. Fo me no tala tuspa ia. A fo no me fo mai ua mau e alo ta ofi ia te o e lava ia I lumo le atua. Amu ia le ua le fa salaina o ia e ia I le mea ua manatu o ia e tatau. Le mea lai ke mangakui o ia wakala fia ngai. I mea ai, ia po, ai fai tau lunga atu, lai fo I tala noa I le aso. A fai ke alu loku, I loku la sa, le ke alu ke loku la sa. Ai ke le o, lai ke masalo saloa. Longo winga, humarkara kuspa, ia anga sala lango mea umai fai masalo salo ele o fai e fa tua, e anga sala. Si de la lo walu e, so ese si aso ke loku wai, vai po le ale mea ngaua. Ngau seki e lo loko. O laku le si le si ko inga nga o keva me malako loko nga ele fayangi pulo nga laku le sko inga. So sko inga le sa loku le si loko o loku la nga loku mo sko inga le. E fa ma malu le pulo. Mina nga la fa mai pulo le pulo finge fa ma malu le pulo. A laku la ko inga le loku le si loko ele fayangi pulo. Ko lua sa ko inga o finga ko inga fa au e ka kaunga fa le pulo o ga ala fa me fa au le ai ele fa pulo ba ko ko e ke vas ko inga mo ke var ko inga o le fa yo ngi pulo pe fai pe le fa yo so pulo pulea o e peke pulo se pakeke ele hai ele o se tu la fono it's not a law ia ele o se tu la fono peke pulo fo se apa fafango ele o se tu la fono it's not a law a e tali tonu wai pai ke o fa pengisi la fa mai kuspo ye si ima ka kala ngoi se aso amene kalo ile tu mai because ono lai o mea ia ka alo ke ki apolo ya ka ko pe ka ko le mala malama ngā ruenga o fa tu kau keva ya lesi a ko ngoi si o ka kongu ke mi me a ko ngol ke mi mo lo fo o ka kongu pulo lo le ko maka ya oi ya faia me o me lo fa tu ke ro fai aku e au ke le pulo pe lo pulo le sa le tau watu se fa ta inga because sometimes tatu te fai ai me ngā ruenga mamate as a religious mind se umaka ko ngā kala ngā ruenga nga amen a te mine si tatu tanoi ngā ruenga o fa tua i tu tonu le tusi lea fa feona ma se fa ta inga mai le fenga inga fau i tonu le mariko lea e lima amen. O i le tal noa Iesu i le. O le whawhine lea puna toto. E mai se wha ta inga. O mele meo le ta ua le wha tua. E o ma le tū la whono. I to tonu o le. O le tusi le whai mai. O le tasi whawhine. Ua ia te ia le puna toto i tausanga i se fulu ma le lua. E tele fo i mea na ia ti ngā ai fo mai e to tele. Ua umatu ai fo i ana o loa. Ai le ia o ngā lava ia te ia. Ai peitai ua atili ailo na mai. Ua whaalongo o ia Iesu o nā luane lea i ona tua, i to tonu lava o le motu o tangata, ua pai ane i lona ofu, a wā ua whaapea o ia, a whai o te pai atu tau lava o na ofu, o na o malo lo ai lea. So, fai mai le tala le whawhine le, o le whawhine le, mea mua, o le soli e le whawhine le tū la whono.
Ono le mai le mau e le whawhine lea, e le whaatanga ina o na pai se tangata. E tu sai ma le tu la fono i to tono le tu sia numera, I believe o to tono le tu sia numera es fun mara iwa na ta ua ile ia le vaenga o le tu la fono. E le mawhai ai ele, e afu, ele foi mai ai, o ai lava e pai ele tangata ele o wha mamaina. Ea, ele mamai foi ma tangata na. O le sau la le whawhine le i to tono le mea i tangata, o laua ia solia le tu la fono. Male lona lua, ele te taunga pai a Yesu, ona ele mamai ma Yesu. Kuso le apalapala i ma Yesu, pe le wha mamai na Yesu. A o le whawhine lea, wa ia soli le tu la fono, actually, o le wa soli le finger ku la fono i. Ono lona wha atua. Whameritara le fine, o le tasi whawhine wa ia te ia le puna toto, o tausanga i se fulu male lua, whamaile o tala le tuspa ia, e tele fo i mea na ia tinga ai i fo mai. I fo mai, e se fulu male lua, i fo mai to tele, wa uma atu wai fo i ana o loa, ai le i au ngā lava i a te ia, ai peitai, ua ati reo na mai, whamelu whai upoe, e se fulu male, e lua fitu, whaalongo i le whaingo le whaatua o fine le whamai, ua whaalongo o ia ia Yesu, faith comes by hearing. O lona winga, na lang e eise kalang ho o i le whawhinge lea, o Yesu e whaamalolo mai. Tupu ai lor whaatua, faith comes by hearing. O le teimi ana whaalongo o le whinge, kere ropo o whenmeng whaalongo o le whinge woi. O Yesu whaamalolo mai. Tupu lo mar whaatua, laua tali tonu le whawhine nei. Ai whaimere whainga o le whaatua le whine whamai, o nā luane le i o na tua, whaalongo i ngā ruenga i o lona whaatua. Faith comes by hearing, o ngā ruenga i na whaifa mai. O nā luane le o i o na tua, i to tonu lava o le motu o tangata, fo mai ua pai ane i lona ofu. Walu ale whawhinga ia pai le ofu. Ai se ane mea walu i pai le ofu. E ei se winga o le pai le whinga le ofu, ke fiu e su e kongo skula fongo, pe ke maua i le mea lea, e le o se vaenga o le tu la fono. Ai whaalongo le whainga o le tala le finfo mai, a wā ua whaapea o ia, o le manatu le whinga i lona whaatuatuanga malona tari tonunga. She believed this, for mai, a whai o te pai atu tau lava o na ofu, o na o malolo ai lea. O le mea lenga makua i kali kongu ar whawhine, a o pai ali tu pāle ofu o Yesu o malolo. E le o se mea le tu la fono, o lea, o le mea na tari tonu i lono loto, sa alu fo i whaatino, a o paia, i le tu pāle ofu o Yesu. Ua, na alu mara whaatuatua. Amen. O lea lana o whaatasi lona whaatuatua, e le i mai le whawhinge, ngofo ai o lako whali. Se i kako vili, se i vili a Yesu e sau e kakalo moa. Se i vili aku i le whaife au e, se i susu mai, se i vili aku o ia Kevin e kakalo. Le hai sa whaina ngā ruenga. Le ngai iei istangata, o la ema mai, ema ngā o si eduaku le fo mai, si eduaku ar whaife au o le whale mai e lako e kakalo ai. Ia wei, e wai piwha penga isi. E le ai ma se anganga, Oi, ele ai ma se anga, ele ai se anga o lato whaatuatua pengi ngā ruenga o lako whakuakua. Mai o ke whakuakua i le atua, o ke whakuakua i le atua, ala ka o koi pe iro moenga. E o ke whakuakua i le atua, ke whakuakua i le atua, ka o koi pe iro moenga. Ele o iei se ngā ruenga o le whaatuatua. Ameni. Ele teimi ngā lua, ele, I don't know if you heard of, masani no quotinga tamalo ingo ya Smith Wigglesworth. Or ka māloa le, ngā whao ngā inga ele tua around the 1800s. I think over ile, I think pes fulu lima tangata, na whaatu ma tangata le mai le oti. Or ka māloa ngā, ua whaasai mo meo mariu. Ia, o whaasa vo ile, o ngā, e fu whaako or ka māloa ngā ka mai lea, mai whaatu mai le oti. Whao ngā ina fo i matau tia, whao ngā ina ele atua o le au ona. Ngā alu lai wha malolo, ka malo lai paralyze. O yol whawhinga lai paralyze, la ua mako e ka okoa. Laku la Smith Wigglesworth, e ka kalo ai. Laku Smith Wigglesworth lai ka oko. Whai e kala ngoa, ka kalo Smith Wigglesworth. Whai kwa ka malo, e le ima se mea le mai o le whai lai maloa. Whai lo e ima mai foi. Ma le auna le atua, say do something.
at least faise, nga yoi mai ole ka kalo ku fa kua. Do something. Vai kong malo simi vuko su, po fa mi ngoi mele limo le mai. So mai lo, ya nga, do something. O ngari mi ngoi ole lima, nga a maka yanga mi ngoi a ko arkingo, ma koe ku mai. O ngole to a tele, ele o yai e fa atua ile atua, ele pe o fafinga ele, e fa atua. A o pa ele tu palo ofu, o te malolo. E ila uo te itu lou. E ila uo sa o lona to a lua. Sa fa peona yaile a thing se me se kanesa ile se tu lou, ile susu o siona to lua a. Le vaku nei ta tinonga nei ile me fa tua. O la tu le sia sona. Ai fa makala me kia. Fa me whatever ave fale mai. Ele ma faiona kiole. Ia tu lou ia ngase o le susu o siona to lua. Ona ho olo le sia fiafi. Lona fa tua. Aku la fai non tolu, ala koe ki me si puvai. Ki mai lo le puvai. Mai loa, ka kalo i lunga i lea tua, fa tua, lata tonunga. A inu e lo to lua li puvai lea. E maha lo ai. O leo ke whamkalanga kua le testimony disa hearsay, o le mea oi, ni ai, o le mea ka o le witness langa wa ulenga whamkala mai e kea. Mai o kwa i o ngari kongua. Umana faile la lotu fai ma le faatuatua tatalo inu e lona toʻalua ia i le ipuvai ma lama i le afoletae a ua sau fafoleleaga o le maʻi sa faapeona ona a ia lau malōlō le le uiga la lautala o le ale mea na fai o se mea le tulafono no e le o kusia ma le kusipaia vaisi ipuvai e vai ke kakalo ai o ga igu le malōlō ai o le galuega o le faatuatua kusa leleia ma le fifiga lea ea o lana o faatasi le faatuatua ma galuega a e alu foʻi la e faikau i kua o le kusipaia o le koʻakele o kagaka mamaʻi o isi galu iai iesu o isi ga o iā iesu o galuega lana o faatasi iā iesu se mafai o ga sau le atua i ake oe e mafai foʻi oga e alu i le akua amene wai le fafiga lea e leʻi alu iai iesu o le fafiga lea gasau faafekaiaʻi iesu o langa sau iesu e o le faamalōlō le fafiga o iairo o le ufa mai lae maʻi kenkiki sefulua kausaga lae maʻi lea lae sau iesu e alu o e faafekoai e le fafiga lea o lea la ua faamalōlō i le fafiga lea e leʻi alu iesu e vaai le fafiga lea no gasau le fafiga iesu e iesu toʻatele foʻi tagata e lē o maua lo latou malōloga o ga lae faakalikali a seʻi sau le akua e faamalōlō lakou faakalikali ai pea a ele mingoia if you don't move God never move a ele minoi foʻi le atua amen ka kaunga e mingoi acti lunga lo faatuatua o le faatuatua e aunoa ma galuega mate ke fiu e ke fai mai ke karikongu i manguia o le akua a e le foaʻi pe te le faia principle o tusipaia e ke le mau foʻi manguia o le kigo e le nga le pau fuinga o se vaenga o le kala lei e o foʻi faamalōloga o mea uma na ufai atu uma na faia it's already in you amene ua uma na faia e le atua amen galuega na o le faatuatua e tatau no faatasi e tatou galuega pe o Abraamo le na foi mai na ave i ai lea na fai ai le atua ai na faatuatua a Abraamo na ima lana galuega na alu afai molonga karikongu ngai koe foʻi me molonga kari alenga fai au ongorenga lako wo make o matoe o mai ai lona winga lailo Abraamo e la koe foʻi me molonga kari le la keo esia ona na fai le atua o le tama le folfolanga amene la lana sa vali le faatuatua Abraamo le na vali me le ata mo ke riso mo tatou i le feagiga fou amene na fai umala e Abraamo i le faatuatua praise God amen o mea uma faapena foʻi raava tala ia raava na laveaina ia raava ona e lē gata na ia talitonu i le faalogo i kala lau o aku ia i salaelu ma fasioki aku guu ma lea lau faalogo o le figa le ua fai i spaiaga o aku raava lau fai ai o lea ua o ma le kala ia makou mo fefe i foʻi fo mai ua liu suavai ai o lakou loko fo mai le kala figa o kalikogu le figa lea o lai ai le akua i salaelu
O la ngaluenga nga fai, o ia lenga lave ia kangakai, o ia lenga sa kangonga ngā kangaka ngai, ma lave hai kangaka ngai, inga ia mawhai ingoa o ngā foi. Fumelea, ngana koe lave inga le whawhinge lea. Ai sea, ngō whaakasi ronga karikongunga le mea lai kupu, ma ngaluenga sa whaatino. E vai, o le upal kuspa ia fo mai o le whawhinge lea o le whinge karikangi, i le upu sa moa haia masangi o le whinge pa umuku. E whai tauru tu spa ia, na whao ngā e le atua i le perofeta au mai i Israelu mai e kupito, ai kango whao ngā pa umuku e kakala i le whai ko ai ave ia Israelu tutonu le aifu le ilea, whaatau nu ule. Amen. Vi ia le atua, o afo le atua, ngaki whao ngā inga solo, ka kou, so ska ngaka e le vale i numar sila whanga le atua. O le si ngā ruenga le tino, amen. Ngā ruenga le whaatua, ngā ruenga, tole, ka kokaimi soli. Kele ngā ruenga li au le lava ka kokaimi, amen. O lava so ukaimi, mo au ia le kele la ukaimi au kou. Ngā seki a ka koua. Amen. O le isi, vaenga o le ngā ruenga le tino nai tano re kala tia 5, whai upas fumara iwa ngai lua tasi. Ngai ia whai tau o ngā ruenga le tino, e thingo le tele o taimi o lo o tā ua i ngā ruenga le tino, ia ma o tatara noa i fo i ngā ruenga le tino, ia o lo o whaapeo na fo i maua i fo i lo mamla maanga, kala tia 5, ngā ruenga i le tino, kako akui, mawea kako, o ngai isi vaenga lo si kalangoi la loku, kako mka upungia fiafi, amen. Kala tia 5 foi upas fumara iwa. Fai mai le fai upas fumara iwa. Fai mai ua iloa tino fo i ngā ruenga le tino o mea whaape nei o le muli lua, o le faita anga, o le ami o le anga, o le mata hitu, o le ifo i tupua, o le faitonga fiti whaatau la hitu, o le feita ngai, o le femisai, o le losi vale, o le lotoa, o le finau vale, o le fevaevaea inga o maasainga, o le mataua, o le fasioti tangata, o le onanga, o le poula, ma mea whaapena, o te mua i tau atu nei i a te o tau pei ono o whai atu ana mua, o e whaia mea whaapena e le whai mo, e le whai le mālo le atua mo lātou tofi. Amene, lai tala noa le fionga pa i a le atua i ngā ruenga a le tino, o mea mana o i le tino lea. Amene, o le tino lea, wha mai o le muri lua. O le manga o fuar ko o lua o le iskangaka. O le faita anga. Le eise self-control. Amene, ia ma le telo le ifo i tupua. Isa rā elu le sa ifo i tupua, o le mana o i eise mea e va ai i le tino. O ngā luenga umai whaamalia i le tino lea. Amen. O ngā luenga umaia, feita ngai, fe misai o lea, o ngā luenga uma nā le tino. Lea lai tala noa il tu spa ia. So, ngā luenga o le whaatuatua, ngā luenga o le tu la fono, ngā luenga le tino, tu ina naunga le tino lea, o ngā luenga la ia, e korua me wha ngā kama ia, a e iloa vaenga i e toru, o le tu ina naunga o mata, tu ina naunga o le tino, tu ina naunga o mata, ma le whaalia lia vale o le olanga. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. O mea la ia, la tau te whawhanga inga kama ia. E whawhanga mai ina po o tuina naunga o me e afo, e mana o iai o mata, o le mea mana o iai lo tino, mana o lo tino ea. Ia, o mea umanga mga o ilo kingo. O a lavangi mga o ngā lo kingo, po o lo tangata tuai lea. So, ngā ruenga la nā le tino. Ngā ruenga le lei. Amen. Hallelujah. Haftai lea tua o lo iei ngā ruenga le lei. Amen. I te tono le tusia a e fesolo na mta upo e lua. Whai mai lei. Whai upa se fulu. Hallelujah. Whai mai whai upa se fulu. A wā o lana lava ngā ruenga i tātou, na whaia i tātou ia ke riso Yesu, ina ia whaia ngā ruenga le lei. Na saunia na mua e le atua, ina ia tātou sāva vali ai. O le atua, whameire tala le tuspa ia na ia i loa oe a na tele i whaia oi le manawa o le tina.
Fa mai le upare tuspa ia o iai manatu o ia manatu mai ai. Manatu le manuia ai le o le malai. O la e iai le polo kalame a le atua. Wa leva ngai loa e le atua e whangau mai Kevin. Wa leva nai loa e le atua e whanau mai Simi. Wa leva nai loa e le atua e whanau mai ia Leota. Wa leva nai loa e le atua e whanau mai ia Julia. Wa iloa uma e le atua e whanau uma mai kako uma e mai mome. Wa leva ngai loa e le atua. E iai la ngā luenga ia ke riso wa uma na saunia e le atua. Ngā luenga le lei. Le lai whai mai e o le fivefold ministry, whai mai e mo le Faamatalaina o le tino ke riso e whai ngā luenga le lei, o a ngā luenga le lei. O le mea na tōwhia o e le atua te whai o ngā luenga ia na saunia e le atua mo tātou e whaatino. O la ngā luenga le whai, o le ngā luenga le lei, o le launga ino le tāna le lei, this is part of the good work. Good works. Mea i o te whaatino ina o le launga, o le whai, o le awa, o le upa tuspa ia, whawhanga e mātitiva, o ngā luenga le lei mea nā, peitai, e le taua mio tonu ina au i ngā luenga nā. E taua mio tonu ina o i lo whaatua ia ke riso, e le taua mio tonu ina o i ngā luenga le lei. O ngā luenga le lei, there is a difference between o le taua mio tonu ina i le ngā ruenga le lei, ma le whaia e le atua o oe ia ke riso ina ia e whaia ngā ruenga le lei. O lo whainga o ngā ruenga le lei, it's a product, it's an end product o lo salvation. Po na mafua ona e whaola ina ia e whatita inga, e mafua na whaola ina Kevin, ina ia la hunga le upo le atua. Tusa o le end product le, o le salvation. Ia mangisi lava me luma ngai o lai manga o le atua te whaia. Whatever nisi me o lai ta pena le atua moa. Wha pena fo ila oi, na e whaola ina, e iai le purpose le atua, lai mana oi te wha o e whaia oi mo lo o langa. Ngā luenga le leina, o saunia e le atua mo oi, ai le i wha ina lau langi, ngai kalango e kusia e wheso ngai lumaku. Mo iai mea na ia ta pena ina na te le i whelau langi mo oi maa. Amen. Hallelujah. So, o ngā luenga le lei la, o ngā luenga le lei, o mea ia o saunia e le atua, mo oe moa ue whai. Mea umanga ke whai o ngā luenga le lei. Ngā luenga ia, e whai mai le loto le lei. Hallelujah. O ngā luenga ia, e whai mai le tala paulo le tusia le mua koe nito e lima. I think it's o le luoko e nita e lima. Nai whaapea mai i tātou te tutu mai lumo no fō whaamasino ke riso. E whaamasino ina ia tātou ngā luenga le lei pēleanga. Amene. E whaamasino ina launga Kevin e whai pēle lei pēleanga i le aso le whaamasino ngā ia ke riso. Pēna launga mai Kevin i le loto e sao o na maua leo lona tauri. Ai alea i whamarita paulo e mū. E le eila so ukawi. O ngā luenga la i o te whaia e tau wia. Pe a whaino o whaia i le anganga sa o mga luenga na tāpira ina ea o le atua ngā luenga le lei. Amene. So ngā luenga le lei na, o leisi ngā luenga le tā ua tuspa ia. O le ngā luenga le anga. Ngā luenga le anga. I te tonu le tusia salamo e tasi whātasi. Tasi whātasi o lona whai upue e whā. Whai mai, aua ne i li liu e se ina lo u loto i se mea leanga. Ne i o u whai mea leanga ma leanga sala whaatasi matangata o e whai a mio leanga, aua fo'i ne i o u ai a la tau mea sua malie. Whai mai, do not incline my heart to any evil thing, to practice wicked works with men who work iniquity, and do not let me eat of their delicious. Ole ngā luenga leanga, o ngā luenga leanga i e whaia mai le leanga o le loto. Tuso o ngā luenga leanga, ai maa fua mai o ngā luenga leanga o le mea sai le loto. Whaataita inga o loukango a whaaleanga se tangata.
e mafuana e whaaleanga ina se tangata, ona lai leanga lo loto le tangata na, mele na ta o le ngā luenga leanga, evil works. Whaatata inga fo o se fasi o ti tangata, o se mea fo i lele, o le mea na e planninga, se a oki ngaka lea, o saupelengi fo i lele. E le ngā le fasi o kangaka la se evil works, e o le mea le o lo whainga o tala, o le mea mafua mai le leanga o lo loto. Amen. Let no to spy do not incline my heart to any evil things. Ona a o ina foi. Ona li liulo loto I mea leanga. E te whaia mea leanga. E whaingo ina la ngā ruenga na te whaia. O le ngā ruenga leanga. Amen. So va ailo loto au mea ngai whai. Amen. Amen. O a umani me te whaia o ni ngā ruenga leanga. Wai mawhai e ele meta o ngā ruenga e leanga le vaai. Na mamalo loto. Wai se kaimi wa e whai se kala lai mamalo loko ngā e whai le kala. E isia uo ngā kango ina ua o lisi asona. Sa ira lisi inga na. So la uo lea, you know, a really good friend of mine. E tasi o uo, e se lo o lofa ile, sia uo lea. Matala no e lisi aso. Na tango fo a ila na taavale, kuso la na taavale, e isi tasio inga o lato e kalesia, na mana o mie se taavale. O la na taavale la, o la ia ile, pe to e afe lua se laule mea lai to toe le pe mengi o ka avale. La na taavale iai, e lua la ka avale nga iai. O lo na alofa lai o, ile inga la. Wakango I aver ka avale ave faonga this is the story wakango aver ka avale faonga masi ainga lea o la lava lai tongi le la lava kongi le peimengi se yo olo na fai ai o so ilona loto na fai ai ya ave lo ma auto ta avale o nga matu te le o mana o miena mo mana tua foi auto o la ia le peimengi la ia ele o se ela foi no le mea na ave la ia mana loto malie ai kusa wangalo nga ka uyai o la eko koele se laudo se fulu ile ile le afe mon tu porta vale ile I umana tutongi ta vale ai wake ile receive se call fo ile le e vatu o le ave ta vale o le winga la utala wo la tangata ia na ave ile ta vale le wo ka la ile fo me o le ami o le anga yo la le malale ia ka ngofi o merka vale ai le kongia ile va ai la vaenga na o le mele anga le mele na fai la vaenga ia ile va ai la uo o le mele leina ia faia ele lana mamalo na loto ai ile mele utupu wo le anga e na tele o ilo le atupu tu sana le leile loto ai la wo le anga le mele la kupu yo ile va ai me o le anga o ya la seki utupu ya le anga pe fai po la fu e fai se kala o le winga ai o la utala ile le ai ma kwale anga fa winga inga isi ele tu sala mal mele ele anga le mafua ana na mafua me loto le anga ta fai nga luenga le anga ele tu sa mal le yo le loto ai o se mea lai fai ele o sao we kele mea lai sao ka ko loko ai se me ka ko fai kele ia o kele o meo ke faia e umo lo wa kupu mangi o ka vai nga sao le loko ai nga se sele au wala nga faia you came for like ka kupu o kele yo ka menga o la sao le loto ai se sele amene o nga luenga le lei o nga luenga le anga la fa pena ai o nga luenga la esele o teilo e esele ta o lowi loa o le tala no le tusia e Peru, o lona mata upu e ono. Mai ngā ruenga uma ia ngā ukalangoa ngei, ke mga o ia ke o ngā ruenga o whaakua ia e malama o ngai benefit for you. O ngā ruenga ia, ma le ngā ruenga leo, ke mga o ia ke o ia e kango e kusi lalo kako noutu ngā ruenga lea. O na a emisia ngā ruenga lea, ma I mau a kolo wola au aunga. Pea ele malama le vaenga le lau tano tua I. O ngā luenga e oti ai dead works. Foi mai, o le melea e Peru lom tau pe ono. O le melea, I nā tā tautu ua ia o mata upu mua ke riso, a ia tā tau whaao o atu I le wha atoa toanga,
Aua le toe tuuina I lalo le whaavae o le salamo I ngā luenga e oti ai, ma le whaatua I le atua. Amene. Whai mai aua le tuuina I lalo le whaavae o le salamo I ngā luenga e oti ai. Therefore, leaving the discussions of the elementary principle of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. O ngā luenga e oti ai dead works. O ngā luenga e oti ai. O ngā luenga le lei e te whaia mai I le corrupt motive. E te maua I to tono e kalesia, e iailo ta tonunga, e le haise e kalesia ke le maua ngā ruenga le o ngā ruenga e oti. Dead works. O ngā ruenga le lei e whai mai I le loto corrupt, po le loto e le o le lei. Whaataita inga, o mo mai se ame tau religious people, tangata ia e pei e whai fo I lele, amene. E iai le taimi ua o ngā ruenga e oti, o le meo le, wa e alu se kou whonka kalo le kou e kale sia, wa e alu ai le eiso loto. Walanga e alu ongo le wa ainga tangata. Ai ua ase taimi wa wau whaalongo le oi o tangata I le e kale sia I tupe foai. E ala na ave le tupe, e le o ave o se anganga le lei, na ala na ave langa laua, it's a compulsory thing o le mea o laua whai. O le mea le nata o ngā ruenga e mate. O le mea te whaia mai e le aisou oli o whaia ai. O mea te whaia mai e le o aisou loto. Mea le nata o ngā ruenga ma mate. O le e mafuana ave lau taulanga o ngai ke ua lau mai lunga o oe ke lai kiki ei, e oe kike lau kupe ngai kangola ia si I lau kupe lunga ia se lau kala, e le ono o sou loto e di ia I le atua, ai o lau mana o ia paki mai ka ngaka o ko e kale sia ia oe, that is a corrupt work. E le o sa o le loto nai te whaia ai, e te le o whaia I le atua, nai te whaia ina ia tau le leia oe. O ngā ruenga e mamate la po ngā ruenga e oti ai, o ngā ruenga le leia e whai mai I le corrupt motive, po o le loto e le o sa o le loto e whai ai. E mai se lava, na utala noa I le mātou mafutanga, o e le taimi e te alu ai le Bible study al tou e kalesia, e mafua na e alu o ngā lasi I vai merwhai whi au. E kele o alu ongo o se siaku langa. E ke alu ongo lai e la wo. E le o toi iai sou oli po o sou ngā wai I lea. I le mea lai whai. Amene. We e le fia au wai. O lea lava se ngā luenga le leo e whaia. But I'm talking specifically I le intutonu le ekalesia. Mai se lava. O le mea le system. I notice this from awana I fuaina I lunga lau tali tonunga o no le mea leo experience. O te iloa, ua tele to tonu o tali tonunga, ua lenga lue le nganga o le tua o ngolai make mea lai fai. Le winga o le mea, o lai pepese o lai fai uma mea lai vi le li, le ima se mea o vi ia ile tua o lai mate. E maafua, o lai ala ngalu kakare loku, e alu le loku o ngolai susa, a o se upu o le fia loku, ele o fia loku. Walu fo I pese onga o lea, o le whaateta inga o le, o le tametiti a onga, a whai o oimolo wa fine, po lo watali'i, lela e whai nei lo watali'i, san, alu e whai au mea onga. E mafua na alu lo watali'i e whai ana mea onga o no compulsory a, e tatau na whai, po lau e whaatau anau e whai. E le o alu lo watali'i e whai ana mea onga o nei oli po lai fia e whai ana mea onga. Two different things. E ese le alu e whai o nei fia ea, o le mea lai fia e whai. Na te whai e le lei moia, ese loa, e alua e whai e lea. E le o yeilo na loto. O lai ala na, e ala fo i ona sau e kākā le whaili. O ngā whai ako le whai au, excuse me. Pe ngā alu foi, o ngā e a inga le whai au.
Ngala fo ngalu fai mele lotu. O ia lango kako kangaka, or kako ainga. Kako ue lango ia, kako kama whanga, or kako rupe whaalele. Ele o sa o loko lai fai. O lai onga o ono tangata ele o ono le atua, lai corrupt. E lala ele leila ngaluenga, o kase maanga ia, o le o lango le o ngā le atua, ai langa ainga ai. It's not of faith. E whaingo ina la, o ngaluenga le lei from a corrupt motive. Asea, kele ma ngā o mako ka ngaka ngi ia ai mai ka ngaka o le kalesia. Le ingisi piko i siringa lango peo hao le nephew hao ai. O au ke kau le whaife au e whapengi oka ma ngai o whaingo mea ile sila le atua. E corrupt. Whaingo ina la le tuspa ia o mea mamate. Because o ile tana no ai paulo, o mata upo sau ninga le atua. It's a holy thing. O mea pa ia. Ai o le whainga tangata, o le attitude tangata, e corrupt. Yes. I tu tono le tusia e pelu. Kako wal beginning. Ire kenese. Lona mata upo e wha. O ile tana no le tuspa ia, o taulanga mua ia tu tono le tuspa ia. These are the first offering in the Bible. O taulanga kaino ma apelu. But I want to point out something really important here. Ona te tauna e iloa. Faamatalaina tuspa ia. Ua o ina atoa o aso. Ona avatu ai le kaino le fua o le whanua. O le taulanga ia Yehova. A o apelu ua ia avatu fo iulua i tamalo na lafu. O e pepeti ai lava. Ua sila mai Yehova ia apelu. Amene. Foi mai o sila mai Yehova ia apelu a toa malana taulanga. Ai peitai o kaino malana taulanga ua ia le sila iai. Ona ita tele ai le o kaino ua faa lava ona mata. O i fo i ke mau are kari, le mea lenga fai faa mea kangaka i kongo le kale sia. E mafua mai i, ono o le isi e corrupt le loto. A o le isi na fai mai le loto i mea sili. A e fai tau le tuspa ia, e na mua talia e le atua le tangata, fato atalia i le mea luatu maia. E le mua kilo le akua i saukupe, mua kilo le atua i lo loto. Na mua talia e le atua a pelu, a na te le italia ina le taulanga a pelu. Na mua fo i te e le atua kaino, a na te le te e ina lea, i le taulanga a kaino. E fua le te leo lea, o le value o lau taulanga, i le loto e te whai aise mea. I le sila whanga le atua le upa tuspa, i o le alava le manatu o tangata i lono loto, o ia lava le na, ia a pelu na ia whaia taulanga, i le va aia le atua, na mua va ai le atua tangata, fato ava ai po le ale mele ngei, e le popole ra le atua le mea ke luaku ma oi, pe lua ka la, pe lima ka la, ava ai le atua o le te whaia tu i lo loto, le te whaia le ngā ruenga le lei, fai mo le whaatuatua, e ka lia le atua lau lima kala, ngā ke turn down ringa le se fulu milionga, lai alu waku martangaka, e laku e mangao i lona loto, inga ia i loanga ia e mi fulu milionga lang kupe. E le ofo le atua i se me ke whaia, po le alu a venga uma iai o kupe o lau langi, ave mai mea umai le kai ofo le atua. E le ke ire kua mai, ui, o ka se fulu milionga le fua ia lea, e le ofo i se atua, o ia onga mea uma. Right? Ai sila mai le atua i lo loto. Amen. O lai fia lo loto. Ola. Ke va ai i le atua malei. E sila le atua tangata. E mua va ai le atua tangata. Ai ke le ialu la le loku. E mua va ai le atua i lo loko lai ke alu loku. Wa iei kanga ka alanga o loko la sa. E le o i le lotu e fia kapua i le atua. E le iska ngaka o ke lo kaimi. E le o fia alu loko. I can't wait. Ke alu ke worship i le atua. Le akua nga whaia hau, e fia halu e loko e oli e kapua i le li. E halu e whai mea sili. O le oli e ave i le tua mea uma. Amene. O le ngā luenga le kako kalungoe, ka hua kusi lalo. Amen. Inga ia kauia o e le atua. Ma ia hao ngalo wala au aunga. E ke alo ese me ngā luenga i mamake. E whai se mea ola. Amene. Stop doing things that doesn't work. Au e koe whaiengi mea le o work. Whaingi mea o lai work. Vai se mea o lai ola e whai. Whai e kua ngā pisingi se ngau e whai a. Sui me ko kia. Whai se si mea o lai ola. Whape ngai fo e loko kua ngai oki e whai a. Whai se mea o lai ola. Amen. Tukara ngoe o piko ora. I don't know about you, but I'm preaching really good.
Yeah, amen. Hallelujah. Amen. I te tonu le tusi lea. So se me te whaia I lea tua. I'm telling you, whai me le oli o lo roto. Amen. I te tonu le tusi a. Ale. Deuteronomy. Deuteronomy ron mta upe luos fun malvalu. Hallelujah. Hallelujah. You guys all right? Whai upe fast fun malfitu. Te mana ia te oe te vai I o tangata iso rā elu, mara tau sia ino re tū la whono ma la tō whatinonga. E ile mena le fia, ile atua I. Ai, tātou va ai I le, whameritara tu spa ia te utono me luas fumalvanu. Au wā ua ele au auna ia Yehova lo watua male oli male fia o le loto. Ona o le tele o mea uma, o le mea lea, e te au na ai male fia ai, male fia inu, male le lava lava, male mativa I mea uma lava. Ie hita I ate oe, e awina mai e Yehova I ate oe, na te whae e fo I le amo a mea I loa, se ia wha umatia oe e ia. O le tala noa I, wo isa rā elu e whaitau langa I le atua, aele o whaia male loto fia male ori. Ele o fia hai le atua. Po o le a lava le ke leo se whare sā ua kou fausia. A whai o ngai whai male oi. E whai se I siri le kou whare sā isi ka ngaka. O le mako whare sā, e fia o 5 milionga le mako whare sā. E kai, se furu mako. E le ufo si a kos ke leo se whare ngō whai. A whai e se o le corrupt le motive nga whai ai. Ai, hei, la kalangoa ke for corrupt. Ai, sa o la le loko nga whai ai. O le mea sili nga whai le atua. Amen. O le kou beste 10 million nga whai e wharisa. Ka pua e le akua loko. Oi, I'm telling you, o la e makua I please le atua. Ka unga kāre whale, o le mea sili nga e whai e le atua. Le whai e le atua, e le o se ngā ruenga make. O le ngā ruenga le lei. Ai, whai o ngai whai ai oi. Amene. Ele o fia la le akua whamatara tuspa ia. God love the cheerful giver. E fia le atua I le foai ma le loto fia. A fia lo loko e whai se mea I le akua. O ka se māngai o lau paulanga I le atua. Amene. Whai mai leo I. A wā ua ele au auna ia Yehova I lo atua. Ma le ori e nisi o tau. O tātou, wakako o I le loku, wakako kākai wha ili, wa whaifong kakalo, wale o ko yeise ori e whai yeise mea. La wa kaulavanga e alu e whai, o lalai ke kū mai asa, praise the Lord, o mai so oka se māngai, a e punga oka se maurunga o lau punga, la ke wha apea ai o le kele o me ke alu e whai, o le ako e au mai le ori, le ai. Tau te loa le uportuspa ia, a le aiso ori. E whaia e make ngā ruenga ngā. E mafua foi ona ele toia. Wa yeis tangata wa furitua, to a tele tangata e mafua mai na furitua pe wa foi kua. Mafua mai onga mea lea. Wa alu e whai ngā ruenga, alu e whai wa make ngā ruenga u whai. Fiu e koe su e aku wale koe sauri loku, wa furi kua kaka lea. Aisea, onga lai manatu tangata na, ngā u whai a me lea kua ele koe mangaku, me lea kua kia, u wha longu wale koe yeise ori lo loko. O le mea ngā ua le mawhaionga e koe alu e koe whai, ke whiu e karu e ke kakalo, e le mwhainga e kakalo. E o 5 minguke e le mwhainga e koe kakalo, wale ise ori. Wale kwa i e le mawhaianga e koe whai ese me kongo le kalesia. O ngā luenga umanga e whai, make uma. Ma fua mai, matala tuspa ia, a wā ua e le mawhai o nā. Ori, ke rau kuse Nehemia. Aleluia. Nehemia lona mta upo e vadu. Whai upo e se fulu. Whamatara tuspa ia whai atu foi a te ila tau, ina o ia o tau, ina ai mea lololo, ma inu mea sua malie, ma ia o tau ave tu whaanga ia te ila tau ele I saunia se mea ma la tau, a wā o le aso pa ia le nei lo tātou walii,
aua ne iti ngā fōi o tau, a wā o le fia i a Yehova, o lo o tau malosi lea. The joy of the Lord is my strength. O lo oli lea li, o lo malosi le ke au aunga i lea tua. A onginga e alu le loko ke oli lea li, po le ale kelo kalakangaka, e le kai e po le sea, o le ke oli o i lea li. O lo malosi le ngā. Fiu ka ngaka e whai mai, e whai kua kala, ai au ngalari inga i le li. O le ane mea e pole fu, o le ke malosi e sea, o no le oli lai to tonu ia te oi. E ke fia ke au aunga. Ko ke rorka ngaka e oli le li, ai alu fufuru le wharisa. E ngā lue merka e au kau le poe le vai. Lai oli le tua. E whai ngi mea e alu ke whai ko mumu. E o arsa lunga le whale a whai ko mumu, ma kwa e le fia whai ha. Yes. I ke vai nginga le lima mingu ke kisalua, i ke whai me pepelo fo. Asea, o ngai lai ke whai e kua lai ke ko mumu, o lou loko e makua, le se malosi. Ai a o langa e a o langa e fia mai oli le li, e le ngaka e umanga e furunga ko kongo le wharesa, whai umanga aruenga, ke wa ai e o i ka ngaka ko e kale sia o e manga o ke aru whaka e ele mga. Olo oli le ngai, e ke kango whaka ele umanga ko e kale sia. Le maka ukia o lo marosi. Ono le upa tuspa ia. Oli le atua. O lo marosi lea. Amen. The joy of the Lord is my strength. Hallelujah. Tote loa i tutono le tuise salamo. Salamo se lau se fulu. Amen. Hallelujah. Salamo se lau se fulu. Fametana le tuspa ia. E whai taulanga ma le loto o tangata i le aso lo malosi i au mea pa ia, e matango fie mai, le maanava o le vave ao, e ia te oe le sau o le tau lea lea. O le tala noartus pa ia i le malosi, le tala noar taimi le nei, this is a prophecy from the Old Testament, le tala noi le Mesia. Foi mai e tulei mai le fionga Yehova lo wali i e nofo i lo i tūtau matau, se ia o whaia e waita i ate oe ma mea tu wai o vai, which is o lau already tuputemi nei foi mai, e awina atu e Yehova lo to o malosi mai siona, ia pule oe i to tonu oe ita i ate oe, e whai taulanga ma le loto o tangata i le aso lo malosi i au mea pa ia. Le tala noa i sauninga le atua. The service of God, le tau tapua inga na e whai tutonu o le lotu, o le launga, e whai ma le loto fia. Whai mai le tala le tasio au na le atua i le tasio vaenga lea. E siri aku le whaingo o fio le running o le bank, ngai le whaingo le kalesia. This is from someone o laina te vai a superintendent o AOG to tono New Zealand atoa. No whaalongo tala no le vahenga nei. E sili aku ngā whaingo o fia le running o le bank i le running o le kalesia. O ngō le running o le bank. E sau le pule. E kokongi o kou. A o kengia o le pule. Po le a lava lo wika. Pe a o kengia o le pule. E ke alu e koe sau e ke whainga luenga. E ke submita. Whaingo fia la le running o la, o ngā umea laulangi running o le bank o a uma mea laulangi. Whaingo fia i o longa runninga. Ona fwoi o lai to tongi. A ole, a ngā luenga le atua, fwoi mai ea, e volunteer, e whai fua, e whai mai le loto. O lau alu e ke kākāri kou whairi, ngai ke kākā fua, e whai mai le loto. O le mea lai ala inga whainga tā le running o le kalesia, ona fwoi e tango le whai whai au wha asao o e PSC. A whainga ke laku fwoi le ke ula, le ke ola laulangi, le ke ngupia, e laku kākā pese kākā le pa ia. Laku le whai au wha asao o e. E wha asao la o e whai au ma wha atonu o e. Koe alafo koe whai aku whai au ia o e. Sau e kāpi ango. E le kukusa la ma le bank, lango le bank. E o ke ngia o e, ai kokongi o e, ke sau wa. A o le loku. A whai le sa o lo loto. E ke volunteer i pe ke alu i lafo, i le lotu. Ono le ka le sia. E whai atu le whai au ia te o e. Sau e kārka ko piango. O lau ngā ruenga. Ai a o ngā se, ngā laku le whai au wha asao o e. Ai a o or came offering. Whai aku le whai au mai lau kupe. Mea uma ia, e whai mai le loto. Mea rale ngā ala inga whinga kānga run le ka le sia. Ona a o nei na se ele o maua e tangata le loto le atua. E ave ese ngā ruenga ma mate.
Amene. Ngaluenga ele o whaia mai lo loto. Amen. I to tonu na e kalesi e fo mai e whai taulanga ma le loto o tangata i le aso lo ma losi au mea pa ia e matango fie mai le afo le manava o le vave au e ia te oe le sau o le tau lea. O le matango fie i to tonu na e kalesia. Amene. E wha moe le whai au i kangaka le kalesia e whai fua mea. Ko e whai ia e fo a i kukongi i le hol. Ai a o fo inga. Ona wha sao i le upo le atua, e koe o ke ngia fo e whai au e wha sao tangata. E whai akurola le whai au e whai kurunga le si kefa. Whai mai, lea lofo le mea ko whai au ia. O lea lofo le whai au na whai atu ai. A le fo le whai mai, e wha ai e sau o ke ngia maa kou ai whai mai mo ke a koe whai fuanga luenga. You know, sea, e corrupt le moti, mea nata o ngā luenga mamate. Well, are you guys alright? Cheki kako. Menga ni ko ke pole wa ke lo lo ko ngai ko ke lo ko ke lo fo ko foi au. Por menga ko I know God knows. La mana ole atua. Son, daughter, ke manga o ke faia mani mele lo loko. He really want to bless you. Ala mana ole atua au te faia se mea. E au noa male loto fia. Ke lol me fu ngale nga fair kala kuspa ia fu me ole ala val manato tangata ilo no loto o ia lava le na. Ole ala val manato tangata ilo no loto o ia lava le na. O la la na mai le atua tele ni me o mana ole atua e fa ilo mai ati tato ai a fai tato tele o nau lava e maua le va enga lo tala no mai le ni. Le aka ko le maua fo ila. Amen. Au te talo i le atua. I wha pena ngā luero na mana. Ngā lue lea nganga o lea tua i te oi. Wā uma me te whaia. Ia e whaia i lea tua. E ile tangata na aluta vita e whaatau mai le whanua e ave i lea tua. E whaia le tangata lea. E mai fua ma ka vika. Whaia ka vika. Waku fua le whangua. A whamai ka vika le ai. A waku le kupe kongi e le whangua o kere a vea fuase mea i lea tua. O le toa tele o ke risiano le teimire nei, o le a lava, if it's easy, whatever it's easy, la tu te whaia i le atua. Ke rolo ko inga attitude fo i le whama, ia, o le a lava ni mea whaingo fie. O le a lava ni mea whaingo fie. That's a really stinky attitude to fight toward God. O le upar tu spa ia, o mea le atua, treat it as a holy thing. A ho onga whaile la unga le whaife au le aso sa, ma lia o tau whina ngalo, aua ko ke kukulunga ko ke oi whale le tā ua si tu lau. Amene. O lai tala noa, me le upo le atua, whaalo i le upo, e kala ngoa tu le atua ai kulunga o, langa lai ke wa aika ngaka. O isi tangata, e pe e la tu tele whaata ua ina. Sau ninga le atua. O le mea fuina le tupu tu tono o le tusia korinito. Amene. Ato atu na mua korinito. Ses futas. Amene. O le tara noa paulo i. Whaitau mulu whai upu le whamai. A o te le vivi i atu ia te outou i le mea o te whai atu wai nei. Ona ua le iu i se le leila au tau wha poto, a iu i le leanga, au wā e mua lea, ua longo mai a te au, pe a poto au tau le e kalesia, ua ia te au tau maa sainga, ua au tau fifoi e moni nisi mea. Au wā e ao ina tupu o fe vai inga ia te autou, ina ia whaalia o e ua whaamaoni o ia te autou. O le nei, pe apoto autou i le mea tasi, e le whaape autou ina ia autou a ai le tali suwanga le alii. Au wā a ai, ua taito atasi ma mua i whaila na lava tali suwanga, ua la ina le tasi, ua maalie i le tasi. Fo mai la ia, ele ai e alava ni a outou fale tau te ai mainu ai, po ua whaatau waa e ia te outou le e kale sia le atua moutou wha maina e ua mātitiva, se a ea se upu o te whai atu ai ia te outou, o te vivi i atu e ia te outou i le nāmea, o te le vivi i lava, o au foi, i lalo le whai upelua wha,
Whamele whau panua wha, ua ia wha awhetai, ona tofi ai lea ma. Sorry, whau panua walu, whau mai. Ia su ifo le tangata I a te ia, I le ai o ia I le nei areto mainu I le nei ipu. O te mana o ia te oe ia loa le mele tano apostolo Paulo I o tangata Korinito, ona a o le teime whai I le whamanatunga. It's a feast o mele ainga. Pewa lango kero mele ale ko mele winga le kako whai. O le awalanga ia nga whai e karikongunga. O le karisiwanga e mako ai ka ngaka voi lele. Ile o whainga ngā o le original le mele. O le karisiwanga voi lele pisa ko angai. To a tele la tangata. Wo anga I akolingiko. O la wo e pe se ainga voi lele pe ko kele o ka ngaka ia o su e maliu so le ai. Fa mai ka ko wolfa po iponga mo ai fua. Kuso la e o fia ai. Ele ono sauninga corrupt le motive. Si ese le loto la ai. Le la ele fia la apostolo I. Le la tal no la apostolo por fai ai. Ele o inko fale ko ke ai o ko ma onga ko o mai la ia. Le me ko ke fai ai fa pe me pa ia le atua. Ko ke le lo sauninga o le fa mana tunga o le me pa ia. Le me ko ke ai ma onga I ko ai nga ko o mai la ia o ko ke mai ko ke ai ma onga I ka farsa. Corrupt le mo kalanga apostolo Paulo. Ile version a Kevin. Kevin new version. O la fa ile apostolo iai. O le nganga ko ke mai ko ke ai no foi mero tala Paulo. I foi mai. Ia su e ifo le tangata ia te ia ile ai o ia ile nei a reto mainu ile nei ipu a wā o le ai mainu faale tatau ua ai o ia mainu I lona lava faasala ina ua le faauta o ia I le tino le alii. O le mea lea ua mamai ai ma vai ai ni o outou e toa tele manisi e toa tele ua lātou mamoe. Lai tala no mai, o le mea le wā lainga mamai iska ngaka, ma feoki iska ngaka, ma fua mai, o le corrupt o le motive le whainga o lea. A o ngā whaifa mankunga, e le o sa o le loto lai whai ai. Mai lango le aso wha mankunga, kako wōr wha mankunga. Lai wha apeta ngata ai ono le winga foile le wai ai nisi. O le whainga o le wha manatunga. Lai manatu nisi le religious mind. Kama foile le ia e ola wha pa ia inga mai le aso ngā fua e kaura sa. Ia onga e worthy la ia. No, you are already worthy langa ona na maliu e sumo oi. You are worthy to be part of this service. Ai a whaila te alu le service lea ai le o yailo loto. E te le o whaatawa ina as a holy thing. Tato o le wha Britannia. Whamele le afoi. Le wha Britannia, let me read the Passion Translation. Whamai. So let each individual first evaluate his own attitude and only then eats the bread and drink the cup. Siaki le ko ainga le ale loto na te whai ai. E se o se loto o lo sau e salamo o e whaataua ina, this is a holy thing. Tele tei me whai e sau ningon whamangunga. Ai kukui whai runga isi o, e lako kere o whakaua inga, it's a holy thing. O mana o whai mako, mato maftanga, ako e whai le upo le akua, aunga I koe alu se si le bathroom. Po le alo fia le bathroom, aunga I koe alu. Aunga ke le mawhau whau ke me whai le upo le atua. Aua whange koe whērua I se si le ke me, it's a holy thing, a whai communion whataua. E o ya ke hau. Treat it as a holy service. O le mea pa ia ilu mo le atua. Aua le whai fui le pe o le whai se ka ngaka. O whai aku furi mako mafukanga. Aka kako fale aka penga o le sau le atua e mafuka mai ei. Ona aka ko le ka penga inga kama fo le fa mai ia ku ke wa uma o mato fa sa ke u mo me plastic fo ia mo me flower plastic. Mo me fo ia ngo flower fo ia le plastic e fai. O fai o le mafau faunga ia ka ser ke unga wala vanga. Ke wo ia o loa o le tuam fa ko ngo o le tu le o inga le ngo fa ko version kengi nga o ia o le ku. O le mea, walolua, pewa, walavar ke unga, o le koe yeise me fore le manga o whaise si mea siri mo le li. O whai aku mafukanga, ki re o koe fia wa aingi mea plastic, mangi fungala au kaunga kā, mangi fungala au le lei e whai ilu mo le atua, whai mai lo loko, o le mea le kako ke whai e le li kako ke le o whaise ka ngaka,
whakaua langa service, whai male oli, sau o a umangi me ke whaia. If it doesn't cost you, ele eise value ile atua. A whai ele o iai lau loto, ele eise value ile atua. O nga ele attitude ngā kākou, whatever it's easy. O le a lava le mea whai ngofie, wa le mea ngasa ilo ka mawhau, mangi keu plastic, wa lava ngā ngai whai ngofie. O le ko ngā attitude ngā, really stinky luma o le atua. O le a lava le mea whai ngofie, o le a lava le mea whai ngofie whai. Ona o le pisia so le kalesia, that works. O nga ngai ko ke o e pei a kau ngofie nga whai la ia. A whai o se mea whai lau langi e whakula o kala pe kau nga kae ko kongi a isi. A o le mea whai le atua e manga o e whai fua. Wa e wala lava le mea whakau ngofie, la lava le mea whai ngofie. Se whai le mea whai ngofie. E le o ngaruenga mamake. Ko ke loa ele va aile atua se kau nga kālu me ke whaia. E va aile atua le attitude like ke whaia i se mea. O e whaia mai le loto o le mea sili mo le li. A ua to e whaia se ngā ruenga mate i mo le atua. I also no repent i mo le atua o whatu le atua. I'm sorry. Wha mangalo mai au ono lo mindset nga iai. Lau ke, actually, o kere i manga o ke justify mo le atua. Sa o whaia i le atua. I'm sorry lang o lo mawhau. E pie manga i le plastic. E kasi a kawa ako ai. A e kuso, lesi kua lo mawhau. O le mea whaingo fie. Whaasau, ke role, me whaatara tu spa i e lofa le atua i a kako, mea ngā rinkangu le atua whamaisan. Te lore mea na leina, na oa o mai le atua i tau le mea lea. E tolu upu na mai e le atua i tau le vai ason te nei, o le ule kalangoa le pōngi i ongor kako kaimi. O upu nei e tolu na oa o mai le atua i tau. Lightness, looseness, and laziness. O le lightness, o lo mawhau fo lele, whatever's easy. Le alava le mea whaingofia, microwave, o mea umalavo, le alava le mea whaingofia, ia, le alava le mea, o ke unga ngai maa, ia anu e makai au. Whai, whai ngai mea, a kākako pese, whai pese, ia, wangi pese maua māsangi, pese māsangi ai whai e, le anu mea whaingofia whai. Ora koe ngā attitude ngā, le wapi isia kongu, mele ngai, le kalangoa kona le fuisa kupi a, ue la kalangoa ua le kura. Amen. Ngā ruenga ma mate. Leisi mea, ia, ole looseness. Ele ma fai ona, o le mele, you let yourself loose. Whatita inga, ele ma fai, there's no spiritual man, i lalo, langi le nei, le se tangata e ola whaale anganga, e maka Netflix, me ama Facebook, mara sunga fua e kau le aso sa, ai umai fonga, oka se powerful in the spirit, oka se whaonga inga ele atua, ele se kangaka whaale anganga whapenga. No. Olea, a whai e mau anai e leo controllinga e oe lau sa valinga whaale anganga. Kusol mele ngai whatever, le alau me whai wele koe papole o ia i lau wala awinga ma mele ngai. Kei loa. Ke le kangaka, e o ai le moanga lako vao o le moanga. Laziness. Whaingo ngā ruenga le atua le lotu o, ye le pai e. O le ke longa o loa o le akua ngafi. Keilo, e kiri koe wha moe sio ko rue ka pengan ma poku male. Nga wha asa o loa o le atua, o le maali e ka mai pātanga kalangoa mai le atua e kiau. O le kala le atua nga mai e kiau le keiminga. Te fia kalangoa koe fo ilene. Na whailoa e le atua e teau. O tangata umalava e maua le mea leo le laziness. They never last in ministry. E le i koe si ia, e umale koru se furu, le wha se furu kau sanga o langa ministry, e le i koe sui ale wha unga le atua. Mai se lava, pe ala vea i le mea leo le lightness, looseness and laziness. O whai aku le akua, o woitama, o ke manga o e ave ese mea ngai. O ke manga, o ke re manga o le mea leo le leisi, o le moe a wha solo a koa. Mene, le hai, wha maina i au mele malo o longa ia ti tātou mai ngā ruenga. O me malolo au mai kako ele atua kako ke ngaru rue o me kako ke momoe ma paie ma mo la fia ai ma mele nei no na mai tato ngaru rue e o fo ngaru e ngale atua foi mai o sauninga pa ia au ne i toi faia se ngaru e nga mate ile atua fai mai le loto ori o nga e faia fo mo tala ne mia o lo oli o le fia ile atua o lo mahalosi lea the joy of the Lord is my strength o nga ile ori le akua pe o gaming nga ile ori i lo loko
ke loa e fulua ui por ke minge o ke loa ngai umanga mama e mafau e kāmalau ka ngā mea ngai. Amen. I notice with my life, if I clean up one area, a whai o te tango e afoi, e ta pena lo upotu. E umaifunga ka penga ngalo upoku wa mama, au sa vali mai fafo. O ke vai ukunga, wa umanga au ka penga ma the sitting room. Amen. Because once a mama I say mea, it inspire you to clean another side. E umakunga mama, and then you pure mai le mea na, hor kai pa ye wa olis ka ngaka. Makwa e o orka ngā mea o mea ngei, you know, kako uma, ne mo whaiwi kako adjustment i lea tua. Amen, ari kukama. Si ukalango i o ia kukama. Amen. O meo kako adjustment fo i le whai o tātou loto. Hallelujah. Ia ngā lue atu lea tua. O le naunau tainga. Aua ni o tātou toi whaia ngā luenga mamate i lo mo lea tua. Ngā luenga i oti ai. Ai o loo whanau nau tainga o le ale mea o e au nei lea tua o oio se ti a kono. Whai mai le loto oli. Whai akura ukala ki o e vai umaisi ki a kongo. E le heiase ki a kongo e kusa malau ki a kongo. E vai mai ka ngaka. E kele akua a e ke va akura ukala ki o e ke whaia male oli. Oka. Ke vai e umale le vai aso la ke au ngai le akua. E le kai ka esa le oli o le li. Ai ho o longa le si oli o le tua i lo loko. Langa o le malosi. Ia. E ke ilo le ia le afo. Lo malosi pa e whaia ngisi mea mara fia. Ai o ngai ke vai ki fia whai mea siri. A ka umai. Kalangoa mako retreat mai si au inga nga. Le kalangoa mako retreat. O ringa ia. Mako ai kupu ale upu ale tua oli. Halu ale oli au whalongo fo mai si inga nga. Mai pasta ia leo ke manga o se melo ke manga o vaku le lua fe kongo so angi kako you know mo kwa ngau ka ngai ele fa ia ele fa vo jesi oli le loko ngau e fa me sili le tua ai uma o so mari sili nga mai sorry se o le foi kupule oli ke manga o foi fa popo aku le si lua le fa ia fa popo fa kako retreat o le ka penga ma ko retreat Asi ai fia mafuka ia mo nga message mi la ia. Pa foi le kinge o kilang. Anyways. O luinga nga o tala. Le taua tele. O le oli. O le alava le me fai le akua. Fa ko kala ki o se pe le me afua. Amen. Le malosi o lo fa atu me fai o le oli ma le fia. Fa manuia le atua. Le tuol mātou tamata talo i la ua fio. Se e toi restore ina le oli i lau whanau. I la tau o loo mafuta mai ngā lue lo mana. Loa nganga. I lunga ia te i la tau. Ia whaapeona i le oli ma le fia ia te oi. Whaia mea uma ma le loto ia te oi. Tama ia e talia i la tau whaatasi ma la tau taulanga i ngā ruenga. O mea uma e mua e sila le tangata. Whai mai o le loto e tali le lei ai le taulanga. Tama fa manuia la ua fio i lunga o lau whanau i le nei a fiafi ia maua i la tau le oli mai ate o e whai ai mea sili mo la ua fio ono suafa o Yesu Keriso o ole mavala au tuai nei amene amen ia wha manuia le atua ia te o tau wha mele uportus pa ia o le malo le atua e le o mea aima mai inu ai o le amiotonu file mu ma le oli. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, and a joy in the Holy Ghost. Ole amiotonu. Mea ngai kono le malo le atua. Ole tonu o la wa amionu mo le atua e le whaatutua ia Yesu Keriso tal tonu lo loto o mai ai lea. Le amiotonu. Tau tino lo ngute o mai le ola. Whaatasi e mare file mu. O le file mu fo i lele o le lenga o e ma le atua. Le ua umana iai. O ka kouru o le lei ma le atua. Wa ile si le whaapiara ika le kue ngai no. Le loa whai o le kue a oe. Whaatasi e loa la, ma lea oli. E ka kauanga i le oli. Ia puna pele oli o le atua i lo loto. Ia, e whaapeona a vea ma. So, ai mo le ali. Whaamanuia le atua i lau sāvalinga re neiva yaso. Whai mea fia i le atua. Amen. God is good. Amen. All the time. Yeah, God is good. I believe o ngai ke kali me lau i lau wakau wala au waku. O vale i kula ma le afa le wa vai nga saka ka ngai kula ka kola unga vai lo malo si le ngi o va ma le kula ma le afa la o lo oli le li amen
Whamanuia le tua ia te utou nea fiafi anga luelo na mana. Wa I whaatonu ia te I tātou. Ia mawhisosoani mai o tātou vai vainga. E le nei fo'i sa valinga o lo tātou. Iai, ia, alofa te le atu mo outou. God loves you. I love you guys. The word always work. Amen. E ngalua lava le upo le atua. Tātou to e whailoa I le aso lua le tātou wa onga tu spaia. Ia, pe awhai o le te mafuta mai. Share tātou pro kalame. I lungo tātou pro lungo lau timeline. Ia o se talo sanga na nganga maua. Lalo whamanuia tele le atua o Kevin Uruiva le nei. Alofa tele mo outou. Love you guys. So I fua mai a manuia.